Yo, my people, my family, bimeze bite? Ndabasuhuje cyane, ngize ntiyambu. Abameze neza bose n'abatameze neza nabo baraza kumera neza. Ku mazina nitwa Lewis Alexandre, nkaba ndi umusore w'umunyamurenge. Bana abandi bazavuga ngo umunyamurenge, je ndi umunyamurenge neza. Nkaba ndi umuntu wakuriye aha muri Congo, ariko ubu ndi i Burundi. Nshimiye igihugu cy'u Burundi cyadufashe neza, cyaratureze, turagikunda cyane. Ni igihugu amata n'ubuki ni hano wabisanga, niho biba byibereye kabisa. Rero ku mazina yanjye nayo ngayo nari mbabwiye, ariko nkaba nshaka no kuramutsa inshuti zanje ziri mu bihugu bitandukanye. Mfite inshuti hariya mu gihugu cy'u Rwanda, ndabasuhuje cyane. Hariho abavandimwe banje, ndabaramukije nababwira ati ndabakunda cyane. Nsuhuza n'inshuti zanje ziri muri gihugu cya Kenya, nabo hariho abavandimwe banje, nabo ndabasuhuje. Suhuza n'abavandimwe bari mu gihugu cya Uganda, nabo ati yambu kabisa, namwe ndabakunda. Naho hariho abavandimwe banje ndetse n'abafanze banje benshi bari hano i Burundi, ndabasuhuje. Ndabaramukije cyane. Icyo nobasaba ni uko mwumfasha mukanshigikira, mugakanda subscribe, share na comment, mukanereka ko munishimiye. Mugende mwandike muri commentaire, aba bavandimwe banje navuze, mwandike muri commentaire muvuga ati ibi bintu harabishoboye cyangwa ntabishoboye. Mwandike muri commentaire. Ndabakunda cyane mwese, mumfashe munshigikire. Uru rugendo ntigoroshe, ruba rugoye. Rero icyo nabasaba ni uko nari nshaka kubereka iyi channel yitwa New Life TV, bisigura mu rurimi rw'ikinyamurenge ubuzima busha. Iyi channel muzamuyibonaho abatumirwa batandukanye, muzamuyibonaho abantu bafite icyo bagezeho, kuko sititwozana umuntu hano udafite icyo yagezeho ngo agire icyo abagezaho. Tuzatureba ba bantu bafite icyo bagezeho, bakibagezeho, kugira ngo namwe mutere imbere. Kuko kugira ngo utere imbere, tiwotera imbere udafite undi muntu ugufasha. Umuntu umwe ntacyo yakwigira kabisa. Abantu babiri ni nayo mpamvu usanga abantu, ni nayo mpamvu bavuze ati l'union fait la force, bumwe n'imbaraga. Rero munshigikire, ndabakunda cyane. Mugende mumfashe, mukore amapartage, iki kiganiro kigere kure. Ndetse n'inshuti n'abavandimwe ziri hariya mu gihugu cy'u Rwanda bakomeze nabo badushigikire. Ndamutsa n'inshuti zanje ziri hano i Burundi, hariho abantu bashigikiye hano kabisa, aba big. Rero hano iyi channel muzaza muhabonaho abatumirwa batandukanye, ntibikabakanga muhabonye aba star, kuko iyi channel ni y'aba star. Kandi umustar ni umuntu uba ufite ikintu yagezeho mu buryo agisangiza n'abandi bikagaragara neza. Rero icyo nobasaba ni ico, munshigikire muri byose. Hari umuntu uzusanga akanze subscribe, warangiza akaja kuyikuraho. Jewe nzambagezaho ibiganiro bikwiye, kandi abo bantu nzambazanira bizabamerera neza, content izaba imeze neza, kandi nizere ko mwese bizagenda neza. Rero icyo gusa nobasaba ni ukunshigikira. Ndetse twari twibagiwe n'inshuti zabo muri Tanzania. Namwe tunawasalimia kabisa, ndugu wa Tanzania, tunawapenda sana. Nara muri Congo nabo turavuze ati je vous salue mes amis les Congolais, turabakunda cyane. Kiriya gihugu cya Congo naco twakiboneyemo ibyiza. Umuntu utaraciye muri Congo nawe azifuze kuhagera, ahabonera ibyiza byaho. Rero nshuti zanje, ndabakunda, munshigikire muri byose. Urugendo ruba rukomeye cyane,
ariko hamwe n'Imana byose bizagenda neza. Rero ubutaha mutegereze, nzabazanira umutumirwa, sinkeneye kumubabwirira hano, muzamubona kandi muzamwishimira. Kandi uwo mutumirwa nzazana azaba afite icyo yagezeho kugira ngo akibasangize namwe mugeraho mugera. Rero mugende mukore subscribe, munshigikire, mwandike cyane muri commentaire ko munshigikiye. Commentaire zanyu nzanzisoma kabisa, ndebe ko munshigikiye. Abanshigikiye bose nimuzamure, mwandike muri commentaire, muduze umuriro kabisa. Ciao ciao, ndabakunda cyane, munshigikire.